Danas pravimo jelo koje ćete obožavati. Pileće belo meso u pavlaci. Izvrsno jelo koje će vas i vaše ukućane oduševiti sigurno. Dobrodošli na kanal Dobri recepti. Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept. Krećemo sa pripremanjem. Za početak ćemo pripremiti sve namirnice. Isecite belo meso na kockice i stavite ga sa strane u jednu činiju. Dok seckamo meso, zamolit ću vas da zapratite kanal Dobri recepti klikom na dugme prati ili subscribe ako je na engleskom. Vas ne košta ništa, a meni daje podsticaj da nastavim sa snimanjem dobrih recepata. Hvala vam puno. Sada iseckajte crni luk. Ako imate veću glavicu, onda iseckajte pola glavice, a ako je manja glavica, onda može i cela. Sada iseckajte i beli luk na kolutiće. Beli luk je vrlo zdrav i trebalo bi ga što češće koristiti u hrani. Mnogo istraživanja navode da beli luk štiti od mnogih bolesti i pojačava imunitet. Sada je na red došla slaninica. Iseckajte pančetu na sitne pruge i stavite u jednu činiju sa strane. Slanine će svojom masnoćom i aromom dati određen šmek ovom jelu i naravno doprinijet će dobrom ukusu. Nastavljamo sa pripremanjem povrća. Očistite i iseckajte šargarepu na kolutiće. Kada se lepo izdinsta, ova šargarepa će se prosto topiti u ustima, a svi znamo da je svakako zdrava i da je treba koristiti u jelima. Na kraju iseckajte ljutu papriku. Ja sam od ove ljute papričice isekao 4 kolutića. Jelo nije bilo ljuto, već se samo malo osjetila ljutina. Taman toliko da bude pikantno jelo. Ako volite ljuto, vi isecite više. Sada zagrejte malo maslinovog ulja u šerpi ili običnog ulja ako ne koristite maslinovo. Zagrejte ga na laganu temperaturu i kada se ulje zagrela dodajte povrće da se dinsta. Iseckani luk, beli luk, šargarepu i ljutu papričicu. Nakon nekih 7-8 minuta od instaanja, odnosno kada je povrće smekšalo i kada je luk počeo da dobija zlatno brown boju, dodajte iseckanu slaninu i ostavite da se sve to dinsta još nekih 6-7 minuta, odnosno dok slanina počne da postaje hrskava. Kada je slanina otpustila masnoću i kada je počela da postaje hrskava, dodajemo pileće belo meso i mešamo da se sve lepo sjedini i izmeša. Dok se jelo kuva i dok se mirisi mešaju, siguran sam da će se apetit otvoriti još više. Sada je na redu dodavanje neutralne pavlake kao i preostalih začina, soli i bibera. Na kraju ćemo vidjeti šta vam je potrebno od namirnica za ovo ukusno jelo, a nakon toga sam spremio još nešto za vas. Ostavite jelo da se krčka još nekih 10 minuta, da se lepo pavlaka sjedini sa povrćem i mesom i možete uživati u jelu.
sada da vidimo šta je potrebno spremiti od namirnica. Oko pola kilograma pilećeg belog mesa, 100 grama pančete slanine, 2 decilitra neutralne pavlake, 1 šargarepa, malo ljute papričice, 1 manja glavica crnog luka, 2 češnja belog luka, malo soli, malo bibera, kašičica slatke aleve paprike. Verujem da će vam se dopasti ovo jelo, a možete ga servirati uz krompiriće, pire krompir ili možda makarone. Vi odlučite. Pogledajte još neki od recepata koje sam odabrao za vas na kraju. Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Pozdravljam vas do narednog recepta i čuvajte se.